em họ ơi tầng tiên mà tỏ mình ta chỉ xin đăng khăn đập bát suy cấp bát ngala cấp bát Prinsipun Pak ya kejinggan ringkat kejongpi yang ni kai mensiasi kadai yang ham terpang buku ya Pak PNC di belong EMPC nama khar petor krak konsumsi lesi hadu bawai nada kapur jongpi kalan lesi hadu bawai penyedon nang betul kejongpi yang ni kalau kejing ai mensi ini baru ini di para samla di berana kadai kajian ni ke pemerintah. Nah prinsipun ya di samla Rosemary di public social secretary. Kemudian para samlang yang berikan pengihak. Iyo ingin penderikam maka jingim kejongi kebaman lakas ni. Dikularan bro. Program ngasudai berpeng itu juga. Sebab makmum kebenar ni dia sebab district di Paso Batkum Juru naik seng getai seng rangba. Menong ben bangga syong ngasa hapok tenring ngahap hapok ke sub district maprang pentorum krap parish. But ini parlap jangan ihabat introduce him dere. Kaketeng juga di samla ban pendiam marwan di ngasong ngasa hapok ri India hi di ban kam pensai cucu dengan di napo lum siap di kita ketika keteng buat kecekasa kejongah. Di mentang aidat lo ini perlu juga bayang ini kan kebakat wei hajing sisa ya kan ini ke convention lah dari penlong house 6,000 sipo Henry dari nakadaw jong ka jingwan dan shop jong ka klam COVID-19 ke baparo ngiatek bat ke pertai bro de nakadaw ngisno dan bok ban ngisno yo ka jingketu chikan dai nang play em họ ơi tầng tiên mà tỏ mình ta chỉ xin đăng khăn đập bát suy cấp bát ngala cấp bát ngina cái jing thap ti ke bejer tam nak banta jengki bawal kami ki hani pokat jong rentan Balang imbale batuli lang kahaway Hey ho samla ka balang kuboru train tunjang geleng Ilong kisarap pame hajing dongyen twe jeng shai Cinta me jongka pertai ginum laban le Hey hey Spa pertai kamlong hey hey Hãy Bashley da Chinese nay kunong penim jong ka berthei Toi kai bang hiru minlo duk sama bhasha satwat berthei Ilong shara pame hajing dong yen twe jin shai Sachi thame jong ka berthei kinum laban le ay ay Spa berthei kam long ay ay Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trên yên ưu về trai mi lòng xin hà lô đi xiêm niềm nhà lô thằng nhà mi áo về spa bớt thầy cầm lông ấy spa lên xiêm trên yên ưu về trai mi lòng xin hà lô đi xiêm niềm nhà lô thằng nhà mi áo về Ini kan kalau sampai bah next Sampai sa Sepang mah. tahap baik kan. Lah hak Paris. Dena kata kadau ba la ars sien kenti menta. Isamlah syukur berpenyanyi ketika program. Terpangru jadi 11 Youth Convention. Jong kasang sama Kantorong Paris. Tim jong ketika convention. Amin ko yu beriu buat bayar telang tapi para semua gayeng menta dak mesin men hadu kata yang ini kesini pakapang jongi baro batak batak ni kelai seni ru kunjuk staus nem mencua kata harus nem arjan katra nilai yo yang convention jongi pasipau apa balang senang nom hali pada kecingin ke jong play nilai yo abiang belum menta yang di convention ke bakat way hadin ba ngiladu lo ban pelom hosnem arja ho cikung kijing kublai yapi baro somla kinong latha kinong nikmat pata cui khamtam badan kangni preng jungi menta kinong syarai kipada kisisa kibadan benta bagi khamtam na menta kani kesni batam ta kani program bangi lapan krek kapang menta lai sni kijing kublai ru ya kisengkan hai kiseng ba kaparis council kinong trai balang so baro iwai pewai Badan benta, nak benta kini convention. Bat kumju hakiwai bat ki benta, ki bat asing semla kayo yang ketika yang nabi haman nak have kebangingi dan kam bat khamtam hakani convention kabajam. Klaim nak ru ya pi di para bangai jong kabalang senang ringsa. Kene kadai kasing krau jong pi khamtam wat yo ma yang jingker ku. Kerdo nai lengdok saat bagi jemi hak asli kli yang ini convention. Kendai ruk sibenta history hak balak silong mengisaki yang ini baik belian. Bat khamtam hak jingdon lang ini kendon kelendan. Tu ulai berku kerdo happy pada hing kesan jopi baro. Para semua bagi je hak pengidon hak balang kemud pengidon hak cakap kapangilong don bo hadu kata bangilayo ma sibun kicing kai ya ka hok kesot ya ka akor ke burom kicing ie kicing sebut musim na kalian kejonga nak lagi samla kalong ba hakenika perthai ke bagi menta ni gajuk ke menta ni tentu ya ki samla perthai bersimpan ba na kalian joki mulai tak ban put nasi kicing syakri kaba Shipraham khamtam yoglei aki sokon ro jokka yemani ki balang shnong ki bapher rei kentu bapinmi aka imlam kasalang namar bala dan ki samla ki ba dan benta aka balang dan benta aka kam syakri lei dan long gajing kurku ke bakrau hadu kata nak benta kay melang kasalang kunjur idang dan kam shisha ki samla bakinmi bakin ajimut ki kam shnong kam thau ki weki benta ki aktivitis ki per nang ba ka shnong ka thau kay melang salang dan long ba ki step ba ka roi ko ba ba kunjuru nasu kuntu namta jong ki baro ki ba one second program Wanam so ai wat nunggu wat nunggu hai kor batang sistem wangi yo ban train nam takani kadong takhang juni lesi kidang buan bah ki juduna iba pisiam amni pashnong lesi dan ki bebe ki jaka
Hamtam Habadati Singkir. Kini kowe sya Mr. Daman Bha Lingdo but Mrs. Pilayung Zas. Tu nak dekat ni no pa ai ke thapti ke becam Youth Movement. Ha keketeng jongi President Isamna Alvin Savio Khargomor, but Isamna Charlie Karbikyu ibere General Secretary juga sengba Isamna hapo kani ke Shillong Archdiocese. Ilapha ai kani ke Pubor but kekero shapi baro ki para samla juga pentorong pra parish nasni buram besuk dia pi baro iwe hakani kesni. Kumbanchupen itu ipi ngade Isam laru set naji meri khar umnoi nak shnong so ren kham nakap parish mauren kneng bad ngabade kapos komi pastoral secretary jo hapo ka Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement mungkin ong yang hapo kaseng ba ngidon kam ke jikasyan ke jongpi kom ki para samla hamtam haba mengi ni wan hapo kani ke jaka ngi i ke jikhem ke jongpi kom ki samla hal jing yalam jongi President Secretary bat ka body hi baro ko wai ni i ya gajing shirham bat gajing penki men sim ni kom kinong yalam jonga SECYM seng kami ni kerman bakom bapila pen i hangi ya gani gajing shirham men sim gajong pi wat ai ba gani gajing shirham men sim gajong pi kan shulip no enda ma pi pin mi no la gani gajaka hidre ni kerman bahaba ma pi pilawan men sim mentah gani gajaka pada suara pi pini nak kena kerjakan pinra halaki song ki jongpi pinra syaki kisam sam dan syaki wipat ki para samlah nak kalian ke Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement nimdani hindai ta gijing duai be gijing ke pocket wiang ya ke seng samlah pentorong kra parish ya ki balang Shillong repair ki bahaba pok kane na parish jongpi ki sub district jongpi ada gijing ke pu gejong play pinai roi perung pare hakata gijing ai kristan gejong pi patkum ki pun samla pinong shisha kita ki syarat ibat tebe jing syai ki wei pat ki para samla ki badwa i gijing em gejong pi wat ai baget ni gijing wan chim ta gejong pi kan long kung ta umom beti uban lebno henrai ba ai baget gijing wan chim ta gejong pi kan long ta umom beti uban tebe jing syai shi baro lai klian paten skotana iru ban snap gijing tren ka bejong dei nem dei Privilege pun sama Rosemary Karnoi, berdiri Pastoral Secretary juga SP Government Magazine. Ikanjat mindon i program balingkon hagani ka janmit ke pemerintah syaban sami ke award te ni don ga jingkwa banya sender lang ya baro ki patba ke badan hang ni ki papun ki samla umde tang samla hendai ki long kemi ki long kpa ki khana ki baret ki badan hang ni ngi kirpat ki bakinya yang kenang ba nginyo ban sender bat balai an saya tu pat adin balai te ngakarpat Perfectionist sketch badan ke kamera. Dan, ban walang se, ban walang. Thank you. Mengenai izin tapti kepejam dan minta barok di Melayu Sender. Nongri for securing 78.50% in SSLC examination 2000 Apuri for securing 77.16% in secondary examination 2022.
Just gotta have faith. It's life for the shadow. Tomorrow, it's knowing he's there through the sun and the rain. It's when you believe it before you can see it. You can walk on 'cause he's making the way. Just gotta have some. Standing beside you. Supanar kijing ikay layar potentially. Iong makalaway kari sa magpasyong nabi. Day manggigikon sa mga isyu ya siyang ligdi. Ayong ilebangin sandor ka siyang hangahabi. Balay kolong pateng dyan itala syuka syukra. Niyak kusun ni krem syuku syakmat badan jena. Kacintang singkat hiraya himyan. Mga mati ko para lok ng nitungin kanya. Player potentially, the only kalaway kari sa magpasyong nabi. Day magigikon sa mga isyu ya siyang ligdi. Ayong ilebangin sandor ka siyang hangahabi.
You
Sui Sien.
seng samla putom prapalis kebalong hati kebalang senong pulong sau kelakut. Cái gì cũng chỉ có 100, mà có mình tên là chim chóc trong cái nước của con lên chân cho bậc thân quay. Jadi juga puan kepada in Pak Dominic và in Pinbana và in Pinbana yang next convention và kunjuru kepada itu kepada mensim ya kelama juga convention và kinwan seni sekmat mensim mereka. Tak. Nah, Pinbana kini kepor và ke convention ke bakhat jong kaseng samla pentom Paris